Wigucaniro cio wa gwitikiria ngari cia matatu gucokereria ukui stage ino ukinyanithiritwe vuva ene ngari cia matatu gukorwo na gikaro na thirikari ya kaunti ya Embu na kiria kiratongoretwo ni munini wa gavana Kinyua Mugo. Mithenya 14 niyo vecanitwo kuiyo nigo mukandarathi atuike wa kuthiria wira uria utigarite stage iyo iria batie kurenganirwo ku mwingi mwaka ukite. Tureciragia by December pengine nitugura twecoku kuria andu ni maronire we musimu wa Christmas nivo tukoragwa natwe tukigira mbia na customers yetu ni irangaika muno especially ana maguka riuma yageni matise kagwe kunu ngari cia thamire kuna gitumi kinene gia gwitikirwa gucokereria ukui wao stage ino ni kumavothithia kuthukuma kavinda rigaga kathiguku makauria mbere ya mukandarathi kuthondeka njira ya kuruta ngari stage na uria ratanya kwambiria wira wake vuva mithenya 14 iria vecanitwe thirikari itigire wira ucio wambiririe thiguku ya vituka na twauga twivara 14 days koguo hakwa turagitanwa tuketa umuthi gatondagitanwa ve wenjera umuthi na gutunge mabivwe tukwa twina kira biaria ndikona na ndi possible it is good to be frank tondu atugite Christmas. Akiaria Vandoli va munini wa gavana minister utungata wa mwingi Emilio Kadhuria na thirikari ya kaunti ni kuthia na mbere na kuraniria na ene ngari cia matatu na nigo mateta mao makorwe makigwika ndo matatu ni maraukire na makaranthi na deputy governor na niraivo na metikania ni marutwa kuo kiwanjari ni undu anake contractor mithenya yake ya kuthie kwambia kurutera timikinyu kuna yuguo ritana ria rutwo gwa teti kwererekia uteti biashara ria matatu makiuga undu ucio na uthukia ngwataniro iria ivo gatagatiri kao na thirikari ya kaunti twe biashara ri tuti siasari tondu siasa igatonya tutingiona kwa kuthukumira tu andu a biashara tuti siasari na tungiuga tu andu a siasa tafadhali ni matige kuingirira andu a matatu. Vanduri va Kameme TV ni taunire ya Embu ni Dennis Fundi.